Ndabasuhuje. Iyi ni Sanga Sport, ngende MC Sanga. Iyi ni channel yateguriwe kugira ngo ujye bagezaho amakuru ya siporo agenda caracara hirya no hino mu isi, yaba transfer, uko amakipe ahagaze ndetse n'uko ari kwitwara muri iyo minsi. Uyu ni Robertinho Caravelho Karim, umunyabrazil utoza ikipe ya Rayon Sport, akaba yimazemo igihe gitoya nta mwaka urashira, ariko mbere y'uko agaruka mu ikipe ya Rayon Sport yayibayemo mu mwaka wa 2018, mwaka wa 2019. Niwe munyabigwi wakoze ibintu by'ibitangaza mu Rwanda. Niwe mutoza wakoze agashya ajyana ikipe ya Rayon Sport mu matsinda ya CAF Confederations Cup muri Afurika. Ikipe yagijeje mu matsinda yanatwaye igikombe cy'amahoro, yagiye atsinda amakipe atandukanye, agera kimwe cya kane kirangiza, akora ibigwi muri East Africa nta wundi muntu wari wakabikoze. Robertinho Caravelho Karim, nyuma y'uko atsinze ikipe ya Kiyovu Sport ibitego 2 byose kuri kimwe, agahita aguma ku mwanya wa mbere n'amanota 40, ahakurikiwe n'ikipe ya APR Football Club ifite amanota 37. Yatangaje kandi avuga ko nizera ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda izanyenera, ndabizi icyo gihe nzayifasha kubona itike ijyana mu gikombe cy'isi, bahamba amahirwe naramuka baye iki kipe nzayifasha kandi igera mu gikombe cy'isi. Ni Robertinho Caravelho Karim, umunyabrazil. Uyu ni utoza ikipe ya Rayon Sport kandi ashimangira avuga ko aho yagejeje ikipe ya Rayon Sport ari ahantu hakomeye cyane, ibigwi birivugira. Yahesheje igikombe mu mwaka wa 2018, 2019, ukandi kwagiye kongera gitware. Bivuze ko rero ikipe y'u Rwanda Amavubi iramutse mukeneye yageza kuri kandi akayihesha byinshi bidasanzwe ikipe y'igihugu y'u Rwanda itigeze ibona. Ese igikombe cyitse ko twakijyamo? Igikombe cya Afrika se cyo twananiye kukijyamo kuva mu mwaka wa 2002 ubwo tugiheruka mu bajimi gatatu bagikinamo. Robertinho akitujyana mo, niwe mucunguzi se, niwe Messi yabavuze? Reka tubihanga amaso. Abashinzwe delegation cyangwa se abashinzwe umupira w'amaguru mu Rwanda bose barabyumvise, baratungurwa cyane. Iyo bamwita Darko Novic, umutoza w'ikipe ya APR Football Club, umutoza yagiye ivugwaho rumwe n'abafana b'ikipe ya APR Football Club ndetse n'abayobozi. Akigera mu ikipe ya APR Football Club, agashya yakoze bwa mbere ikipe yagiye muri Sekafa mu gihugu cya Tanzania, ayigeza kuri finale ya Sekafa, agiye atsinda amakipe atandukanye nk'ikipe ya Al Hilal yo muri Sudani. Ibi byatumye abayobozi b'ikipe ya APR Football Club bamuha icyizere, maze agomeza kwitozana n'ubu bitavugwa rumwe. Yagiye akunda gukunganya imikino igiye itandukanye, abakinnyi benshi yarabirukanishije kandi bakomeye cyane banahenze ikipe ya APR Football Club, abandi akababanza hanze ari abakinnyi bakomeye akabaflopingisha. Ariko nyuma y'uko ikipe ya APR Football Club kuri uyu mugoroba yihereranye ikipe ya AS Kigali Football Club ikayitsinda ibitego 2, ubita Mamadou Seya. Mamadou ni umukinnyi ukiri muto cyane. Uyu nguyu Darko Novic yatangaje ko atazigera amushyira mu kibuga ngo ari umwana muto cyane. None se ko umwana Mamadou wahetse ikipe bizagenda bite? Igitego cya mbere cy'ikipe ya APR cyatsinzwe no wita Uwatara, cya kabiri cya APR Football Club gitsindwa na Mamadou Seya ku munota wa 91, ubwo ni ku munota w'inyongera wa mbere. Ahubwo ikipe ya Kigali bari bagiye kunganya n'ikipe ya APR 1-1. Abafana b'ikipe ya Rayon Sport bari kwishima hejuru ko bagiye kunganya, maze Rayon Sport ikaguma kubarusha amanota 5. Uyu mutoza nyuma y'uko atsinze ikipe ya AS Kigali Football Club yatangaje ko ikipe igomba gutwara igikombe. Iki ari ikimenyetso kinakuka cyo kuba bagomba gutwara igikombe kandi bakagera kure umukino wa CAF Champions League nibongera gusubirayo. Amwita Darko Novic. None si ibya APR yananiwe kugira mu myaka ushisije batwaye ibikombe bya Champions bakananirwa kugera kure muri Champions League, Darko Novic niwe uzabigeraho. Reka twese tubihanga amaso. Darko Novic w'ikipe iri ku mwanya wa 2 amanota 37, kuri iki kipe ya Rayon Sport Football Club ku manota 40 yose, barushwa amanota 3. Bivuze ko ikipe ya Rayon Sport yamusitakaje umukino umwe gusa rukumbi, APR kawutsinda, bahita bangaye amanota 40 kuri 40. Aya makipe no gukora cyane. Robertinho aravuga mu kanya ati ni ugomba gutwara igikombe. Darko Novic nawe ati nuko nguko no gwafana APR batamwemera. Tubahaye ikaze.